Nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile. Bafowethu inkulu indaba ke laphana wengane zathi ngiyacela uma ngabe ufisa ukubona lokho esizokhuluma ngakho ungene laphana kwi-comment yethu yokuqala ke. I-ANC isemnqumela ugwayekatiki uzuma ke laphana wengane zakwethu obonakala ke egcwalisa ke ama-ground ke laphana neqembu ke elisha ke i-MK ke laphana wengane zakwethu. Bamnikeze ke ama-hour u-48 ke laphana ukuthi ke asule ke laphana eqenjini le-MK wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe mangabe ufisa ukuyizwa le nkulumo ke laphana wengane zakwethu ngiyacela ukuthi ungene laphana kwi-comment yethu yokuqala ke izokuthatha ikubeke ke uyizwele ke nawe ukuthi kwenzakalani ke laphana bafowethu. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile uqinisekise subscribe uqinisekise nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiposta i-video entsha siyi-channel. Siyabonga.